Hakanik election Lok Sabha keparang sudap Rahul Gandhi ulekun arteli parliamentary constituency. Kata kalong na Raebareli Lok Sabha constituency keparang po jong gejala Uttar Pradesh. Bat na Wayanad Lok Sabha constituency keparang po jong gejala Kerala. Bat na baru arteli constituency Rahul Gandhi ula job dan buram. Henry kum karul kalong uhapan ino no kawai neki. Badu hapan jitang kawai ke constituency ba unlong MP. Namar uwe ubri umla banlong MP haki arteli ki constituency. Kanikal penkuslai jemut sibun Rahul Gandhi. Yano on sim bad yano i. Namar bro arteli kini ki constituency. Kila penjob dan buram bad ki itep mensim Rahul Gandhi. Henry namar kapur kamsha Rahul Gandhi uhapan sim ya karai kaba kajing imjuu. Kata kalong ban ino no ya kawai neki constituency kipla penjob dan buram yu. Warla utip bagani kan sa penmong ikinong kersan ba itap mensem jungu. Kumta ularai ya kaban ino no ya kawayanat nrei ya kaban simtino ya ka Raebareli constituency. Rahul Gandhi ula sim ikan karai ringkat bat kinong yalam jong ka parti kongres. Kumta kenang bagani karai ka baglesim kanong penmong palat ya kinong kersan jong Rahul Gandhi hapo wayanat. Kilecim ya karai ya kaban penyang no ya ka Priyanka Gandhi kabadai ka para jong Rahul Gandhi. Bahkan ni kontes na kani ke konferensi kebala teli mentah hadin ke jing ino no jong Rahul Gandhi. Kumta akan sadai kesin ke bandingkong ya ke Priyanka ya ke bahkan ni kontes namta ke election. Bat ke Priyanka ru kelap tiang da ke bakman bat keluj mensim ya kani ke rai ke pelaksyam da unman jengka Rahul Gandhi bat ke parti kongres baru kawai. Rahul Gandhi ulong bangalalong MP jong kawayanat la sansnam bat kipaj ba ki ayanga ya ke jing ien kabangam la syu ban siu kelingaki. Bat ka Priyanka kan sa kontes na po wayanat. Bat ngaru ngan sapteng ya kaban icungo ya ka wayanat. Na kapor siya kapor ban ngakular ya kaban le ya kata. Ong Rahul Gandhi. Bat ulong syusyu ba ukurman skam. Ba ka Priyanka kan sa job ya kani ka by election kaban sa long hawayanat. Bat bar arngut si para kan sa long ki MP hapo jong ka parliament.